Ekinchija ahubwo nyuma y'obuhinda biragiro burumu obushuma bw'emihoro kwatansi nahigura mu rurembo rwambara okukira munongo mu bicweka bya Kakoba, Kisenyi hamwe na n'emyanya endijo. Nandiyaho nagenda abantu bantera mu cweka canje ngo harimo basigazi n'amashita genyo nyumbe domara so unaza kukahunshanga hari domara nkabingahi mwenanye tina cenga amashita ganka domara y'amashita ni buruganka wangambira amashita genyo mina nyinye kati ngamanya so tina cenga ganka mbweni yo police yo nekoro mu mugwayo chondoza amashita gizire gata garjerenka hi gazahi mbweni eje cyabaha tikisya akuba kitiro batwire nabagurizaho even na police na kimanya yaha umbasa paka akuba tugumuntu ngo kubanza nibijaho nibakwato bw'umwana kongana bamugara so kitari kitari bazwit kugira ngo kwakangara na ito cyo kimanya kuba na ba street kid ahantu bakuyihaga amashita genyo. Abakwatwa ni Senyonjo Ashraf w'emyaka 18 hamwe na Nowagira Moses owashangwa binedwa muri 18 z'amashita g'enyonyi na nede y'ibiri za mirungi kandi Semanda Alex yashangwa ariyo musirwe yegwa mirungi. SP Kenneth Kabwigo gumisiriza Oli DPC Mbara City yashobora ahabkwekweto ebyakorera izoba. Akashesha katwakira mu kikwekweto kugeza aho kutereza ibyo kwerindo mu kibugomu nitumanya tutunga reports ambico capital mena bumwe byo kibuga kitece cyambarra ngo harimo abahenzi b'amateka abemiringo mingi otiremu abebijambia otiremu abenja yotiremu abakunyakoro bushaho otiremu nabiha byo nebyo so twakira mu kikwekweto twagira butwakwataho tumanya ngo bamwe abahenzi b'amateka mu kibugomu naba bakoze biragaragara. SP Kenneth yagira ngo police etangire gukora ibikwekweto mu bicweka bya Kakoba, Byafura, Kiyanja, Kisenyi, Kamukuzi, Rubiri, Cyapotani atiyo niko kushaba batura kwatansa na police. Nke bya Kakoba ibicweka bya Kamukuzi aho mu Kiyanja, Byafura, ibicweka bya za Kisenyi, Kisenyaha, ibicweka bya Rubiri, ibicweka bya za Cyapotani uko yona ibikwekweto biliyoni bitandika nibwe byatandika kurebeka ngo twatereze bicweka bitu. Ahabwa tayari Western Susan Alinongisa Omurimbara.